prehlada. Slina je viš, bog ti. Slina stiže, moj Beljko. Sve me suko i dotuko. Noćas me napali papiri, ko neki vampiri, prestravio sam. Ma šta kažeš? Valjda prknu ventilator, a oni moji zapisnici ostali na stolu i to se razletilo na sve strane. Pola nisam našao. A danas me šef Đuro cijel dan riba zbog tih zapisnika, jebni ga zapisnika. A jesi jutros bili na C5? Jesi poludio, znaš otkad mi ne idemo na C5? Otkad? Otad, kad je Baja krenuo da istrese na dugme, tamo, znaš. Gdje tu? Kod onog odelenja za istova. I on je tu pritisnuo to dugme, ono se, kako da kažem, upalilo se, ono zeleno, počelo da svira, umjesto crvenog. Bilo crno. A Baja prvi tu ušao, znači diluje, švetruje, vraća onima kojima je uzeo, nije uzeo, napravio totalni haos tu. Ništa. Šef prijavio kvar i onda došla ta inspekcija što kontroliše ono za rad. Inspekcija rada? Ja, došla ta inspekcija rada i odmah zatvorila pogon. Ona ti je zatvorila sve jedno sem Baje. On ti je jedan trčio, kada ima motor u gusti. Motor u gusti? Ja, što? Onako, Kostim. I to pričaš o Baji prulašu? Jesi poludio. Pričamo o Baji Mandrag Zekonji, alo? Jovan Čelav? Ma joj, ti si poludio. Pričam ti o onom što je zimu skočio s upravne zgrade, alo, onaj što mu čača ministar građevine. Poznavam, to je taj. Prvo je bio Čelav pa je skočio. Tako je, sad si okolo. Joj, pa što mi ne kažeš odmah, slušam te pola sata, ja mislim pričaš o onom drugom, a ti u prvom, joj. Šta sad? Ma bježi, dođi mi pauze za ručak, sve neke gluposti s tobom, bješ tamo. A sve me za tebe, Bježi.